Dobrodošli. Ovo je Feniks kanal. Da li u heliocentričnom modelu mesečeva senka koju projektuje na površinu Zemlje treba da ima smer od zapada ka istoku onako kako i vidimo u realnosti? Ili bi trebala da ima suprotan smer od istoka ka zapadu kako to tvrde pojedini ravnozemljaši? Naime, oni smatraju da se Zemlja okrene 28 puta oko svoje ose ili 28 puta po 360 stepeni, dok Mesec za to vreme napravi samo jedan okret od 360 stepeni oko Zemlje. Po njihovom mišljenju takvo ugaono brže okretanje Zemlje prouzrokovaće da se mesečeva senka kod pomračenja Sunca mora kretati od istoka ka zapadu. Ali oni ne shvataju da veći broj okretaja Zemlje oko svoje ose u odnosu na mesečevu putanju oko Zemlje nema nikakvog značaja za smer kretanja mesečeve senke. Ova animacija će to i pokazati. Mesečeva orbita ima obim od 2,5 miliona kilometara, pa ove proporcije na ekranu nisu realne, ali svejedno ova simulacija će pokazati da ugaono brže rotiranje Zemlje nema uticaja na smer mesečeve senke kod pomračenja Sunca. Na ovoj simulaciji vidimo Mesec koji se po orbiti kreće brzinom od 3600 km na sat i Zemlju koja rotira brzinom od 1600 km na sat. Dani prolaze, Zemlja se više puta okreće oko svoje ose, ali za sve to vreme mesečeva senka nije usmerena ka Zemlji. Nema uslova za pomračenje Sunca. Proći će čak 27 rotacije Zemlje ili 27 dana pre nego što se stvore uslovi za pomračenje Sunca. Dakle, svih ovih 27 okretaja Zemlje u potpunosti možemo zanemariti jer se za to vreme neće ni dogoditi pomračenje Sunca. Pomračenje se može desiti samo kada se Mesec nađe između Zemlje i Sunca i to tek u 28. orbiti Zemlje oko svoje ose. Dakle, kod pomračenja Sunca je bitna samo ta 28. orbita Zemlje. Sva ova više puta ugaona okretanja Zemlje uopšte nisu bitna za kretanje mesečeve senke površinom Zemlje. Senka može pogoditi Zemljinu površinu tek za vreme od nekoliko sati i to u poslednjoj 28. orbiti Zemlje oko svoje ose. Pogledajmo sada ovu 28. orbitu Zemlje oko svoje ose. Svih onih 27 koje smo videli do sada nisu bile uopšte bitne za pomračenje. Mesec nije bio ni blizu mesta gde bi mogao da zakloni Sunce, a samim tim i da ga pomrači. Tek za vreme 28. orbite Mesec će proći ispred Sunca i usmeriti svoju senku ka Zemlji. Zato je brže ugaono okretanje Zemlje potpuno nevažno za kretanje mesečeve senke preko površine Zemlje. Čak i u ovoj 28. Zemljinoj orbiti od 24 časova pomračenje Sunca će trajati samo oko 3,5 časova. Naime, toliko treba Mesecu da njegova senka prođe celi prečnik Zemlje koji iznosi 12.756 km. Prema tome, od 24 časa te 28. orbite Zemlje pomračenje Sunca će trajati samo oko 3,5 časova. Svih ostalih 20,5 časova mesečeva senka neće se projektovati na Zemlju i neće biti ni pomračenja Sunca. Razmotrimo sada brzine koje su odgovorne za kretanje mesečeve senke preko površine Zemlje dok se pomračina dešava, a što je i najvažnije u celoj ovoj priči. Pošto se Mesec kreće po orbiti više nego duplo brže od Zemljine rotacije, pokrenuću Mesec da se kreće duplo brže od čoveka koji rotira na površini Zemlje. Da vidimo hoće li mesečeva senka koja prvo pada na zapadu Zemlje na svom putu ka istoku da pretekne čoveka koji rotira na površini planete. Jasno je da mesečeva senka prestiže sporijeg čoveka na Zemlji i da se preko površine Zemlje kreće od zapada ka istoku. To je u skladu sa predviđanjem heliocentričnog modela i onako kako i vidimo u realnosti. I ovog puta vidimo da ravnozemljaši nisu u pravu. Mesec se ispred Sunca pomera brže od rotacije Zemlje i zato njegova senka pretiče sporiju rotaciju Zemlje i ima smer od zapada ka istoku. Pozdrav ravnozemci od Feniksa i vidimo se u nekom novom videu. Produkcija Feniks kanal.